Gukethera wa MC ward ya RUUJU Mutuma Kalembe amona mukaririgiti wa kiama kia nope Ameru Julius Mbije wa ibaithurite gavana Kawira na njuri yawe nibakubangania antu bakwangaratania kiatho gia antu kwa RUUJU kira kijiwini Rais Ruto bakiaria baugite kuri kinya MCs banenkeri kigina gia kuri antu bakugira barabakae wakanya gakwaria muno barabona nite werune kuri gakwendera atongeria bwa gavana Kawira ario CS Mithikalinturi na MC wa ward ya municipality Caleb Mutethia Kibuko noriti atongeria ba Ameru gutigira nibaguketha bukatha yiri ndiunga eji ya Rais na njira ya kuromba miradi ya weti na mbere. Kevin Kimathi arina chiotareria. Pokea kiongozi wetu wa taifa. Onde mutongori wa mugongo Daktari William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua mona atongore bankathisia Guruberi county ni Ameru kiri kiongwana kia maromba nteresia igembe no thilare riure ni MC wa tena ruarera Mutuma Kalembe na uri mukaririti wa kia makeno pe county ni Ameru batiti nyuma buruki nyabo kiri kwa tambaru ndiungeje ya mutongori uyu wa mugongo county ni oye ya Ameru kwenda kulikanya kaka mbere kukaribisha Raisi wa Kenya Dr. William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua na chore bawe ndeni Ameru na swa muchemani ojo maromba yubedite igembe north tukimwira karibu sana na ibwega sana ntoka rakiri kanaga Ameru na itumugwete mbaru kabisa kanjukie kana musekodi ku support ka ku welcome president wetu ratu mwendete mono William Samoei Ruto wena munini owe Rigathi Gachagua Senator wa Ameru CS Mithikalinturi ibwega no ntutu kumenya bubwega president ejite kana mugeni ejite na retete na ingutikia bubwega Ameru bonde tumireni na nkoro emwe na boria bakuria muno ario kinya MC wa municipality Caleb Mutethia ni atongoria Ameru kugekanya kauka ndunga ya mutongori wa mugongo county na ya Ameru iri ndunga ya ukuthawiti na mbere county na yenkulukuya kunjia siasa buru ankiuragia gavana Ameru na atongeria bangi balikane rais na toete promises nyingi cia kuthithwa ndene ya Ameru mantu yo rais abuite kwithira akirikanwa na komba kwithira akiariria mantu ya development kugatuika kira kina gitumi kumatuka kamera gwita kikuonekana kuringwa mbica ugutuma kuringwa mbica ugutumwa na rais apana ni maendeleo ya bwire tugwite kwa ngugi ikiritekaga ndene ya Ameru ti mantu ya photoshoot tona kimbica mitandaone RUUJU from MCAs from governor MPs all other leaders relax RUUJU boy and good leaders no tubira tukwenda turena wawe tuete kana tutrustite no tongeria wetu ba Ameru bwetie maendeleo gwetia nikenda na Ameru tukaraja wala bangi tuna mwaka jumwe na miaka na mwaka jumwe na mieri ithatu ya ibu ndene Ameru na no tubakwithira this time round itukona kona mantu ya thithite but if at all we use the opportunity that president ejete Ameru turombe into twire president itukwenda barabara itukwenda RUUJU itukwenda damu na tukone rugura damu na nangi I think we will be bargaining for our people lakini theria tukethira rionde ria president ejete tension ni iguru kejete otukwata imbi otukwatithania thatu twina mechanism yetu ja Ameru ira tubati kutumira tukaigwatithania twina njuri ncheke tutire exhaust that platform twina akuruba kanisa tutire exhaust that platform yenguchanira twina chiokati ya governor na munini owe ndathikirite governor akiaria goro na indikirite nto ithinki akiaria I want to request them bo bairi ora batale ne beta bakarendi bagwatanire be bo bairi and the beauty thing about our governor na munini owe bo bairi ne ndo bakanisa so we want to see this one yonekete na I know dineo msemo jwa Kiswahili juga wakosa nao ndio wapenda nao nengo jiwete keria maybe differences wira leo chete tikuthithia antu baba gwatana nkuruki we and a difference with the governor personally onde gwaja atutete boka but the moment we sat down and we agreed to work together I can assure na ndao matha inkoga we are working together mkologi kuringana abo kiribuko ni obuba mushemo ni uyo munene wa mugongo Bruntere oiji ndangu inform na aru angavana mbecho kalita yes anto bena thina no nduitia ojukia weto banengera kenda president afekithwa wowe kuwo kuthia ndene Ameru mbati anto ote anto bakaugira president kelele
nugete nya CS mitikari ntore augirwe nugete kathuri augirwe nugete mutuma ntoithinkia augirwe nugete atongeria bange MPs baugirwe wowo wenka ake ushangiriwe ou ne ukwithero nande kwira gwatire bou ikwithero kithinka very low to an extent that Meru otemiumba wenka na ngavana nkwire kinya atongeria bange bonde ko abakwe na aru abathire ndinama wenka wati wa Meru eje tuinde tukethwa tuteo utemiumba na tuinde tukethe kwebera wati wa wenka goko ngiye kinya ntorokere gogoga kinyo icho gokua amwire uju antu bau bagatuika bagaikua batibwite na bwita bata kureta thina ndene ya muchemanio na the same time no nacho gwituika ichiri baketha bakeja wa ciringi ithatu no ntukuri na mpara na twetio antu ba mpara mbecha ibajukie mbecha ibare no nacho no che thirikari yetu no chiogoti bwetu na zaidi ndaligara ndikona mutongerio mwake aria ndene ya television akauga antu baraba kwaria na aria meiba azimio no reo kwaria arungami na azimio waturigari nyankuruki vile gwanuringa kerere ukiugaga utikwewa thirikari ngari ya thirikari witana yongugine kana wijairo ingari ya thirikari ewikaye ngugine ukagwa ritumira ngari yaku utikwenda kuga na aria mobisi na jau na ukwangavana nau urija tugutwira na arutere ubwite kwa kinyongo karande muthenya na ndengi utuku nkiripotera weru weekend kuma bori mbita wa Kelvin Kimathi.